Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mengadilnya maka pemulalan sedida manasum nasyami di perilang kusiran tua mengalut kami. Pemakin lagi mantu. Kau bedi kalau nasuk pakalipat ko di kang giginawain au bini pagpakatan. Nah, yang malap bilang anak nagita ba ito agi matay din na si bay Melissa. Ay pililan lang yang kunai ko sirano to ang mga bangsa niya na madabudo makalipat no bayrang kun ipketad mi sudi kang giginawa niya gusto masayman to. Sa gimana kedua pagabulkan rusedi na maranasong nagibus ulakin ng Islam pagarinyon dengiron nakalami dasala ko kung kana sa unay na tumatika pugra sa gilingan na perapi dusira na mga raga sakati sa balin pamakin ga sa balin tetang kay sa sudi kasukumusukan ng tanwa rabbul alamin dan besat lagu dapawingan sawasalam. Tidak
nyaman sanino bukan akan sauna nada kundera inuna bikuis pantona inya sebagai milais ubeni yang kira sedesikan akan apa dan semua paru mababong usung corona mate de maun nada jauh milaistan dekade mangangande mengabang sikanak dalam isnat tamain udini yang kaian kasana ayat hanya ketapena sudi kange genawai ina omila isana kumadenu ayapa karanun nak maraknu pagi nawai kaisa bensa na maraknu minggu nama namu binarantang mata tadi malam mata hidup kenotu biara makunin namila isar ini pun taniada bagi apa ketinggi aku sadaka tawasagina awaku na dedeng ilangis iyarat ya ayaku samargena dedeng ilangis sumadaka sampai repot nama dekelik ilan amadu pembin sampai pendulu najian karanuna kembali len kepala pengkamarina ada bila istana ilmu angkat dedem ayuran aku sikan mulani kurung nabadla belum mau kunikari nawai tapi tidak